Prijatelji, pozdrav svima, dragi moji surferi, besposličari i devijanti. Dobrodošli na moj kanal. I želim sada reći nekoliko teza u vezi sa situacijom koja se razvila u našim odnosima između Ukrajine i SAD-a. S obzirom na taj val nepokolebljivosti koji se sada širi ukrajinskim segmentom interneta, navodi nas na pomisao da nažalost, mnogi su izgubili razum i viču o tome da ćemo skoro ući u rat sa SAD-om i da možemo ignorisati podršku SAD-a. Potrebno je sve napustiti na američkom pravcu i koncentrisati se na evropski. Kao Evropa će nam pomoći. Pogledajte kako je Macron jak i sada tamo nešto predlaže. Plus iste. Britanci, uskoro će stići pomoć i sve će biti u redu. Dakle, sve je to glupost koja ignoriše realnost. I predlažem da na situaciju gledamo razumno i da radimo ono što nam nalaže razum, a ne emocije. Jer emocije su najvise. Najgore što možemo sebi priuštiti u našoj složenoj situaciji. Evo ga! Hajde da modeliramo kakve će biti posljedice pogoršanja odnosa sa SAD-om. A zapravo sada vidimo kako Zelenski i njegova administracija ulaze u oštar sukob sa administracijom Trumpa i s njim lično. I to se neće završiti ničim dobrim. Dakle, šta znači sukob sa SAD-om? Pa to je -FO, minus satelitska obavještajna služba, minus HIMARS-i. A vi ste vjerovatno svjesni da HIMARS-i rade jednostavno kao. Pa, u rukama naših vojnika jednostavno kao dostavljač raketa na potrebnu tačku gdje naši vojnici trebaju pritisnuti dugme jer Amerikanci kontroliraju gdje, kada. Znači, gdje naši HIMARS-i gađaju ruske pozicije. Dakle, oni kontroliraju ciljanje i shodno tome HIMARS-i će također biti minus u slučaju da uđemo u taj klinč s Trumpom u suštini na kraju. Osim toga, minus su IFE 1.6 jer se oni također isključuju. Minus su municija i oružje sa svim američkim komponentama, a oni koji kažu da ćemo dobiti evropsko oružje jednostavno ne razumiju da u evropskom oružju ima oko 7,0%. Evropskog oružja s američkim komponentama, dakle, Amerikanci isključuju i to, iako Švedska i Francuska budu nam pomagale, zamislimo takvu situaciju, trebate razumjeti da tamo potencijal Švedske da isporuči nekoliko stotina oklopnih transportera tokom godine, negdje oko 4.000-5.000 oklopnih transportera oni mogu proizvesti, da tako kažemo, da imate sliku pred očima. Takva količina oklopnih transportera je približan gubitak Ukrajine u oklopnim vozilima za par 3 mjeseca, zar ne? Na taj način bilježimo minus municiju i odgovarajuće oružje koje odlazi, da tako kažemo, iz Ukrajine u slučaju da se sav taj haos koji posmatramo nastavi. I naravno minus Starlink, jer je Musk također loš. A Starlink je osiguranje, pa značajnog dijela komunikacije u našoj ukrajinskoj vojsci. Shodno tome, šta su rezervati? Pa nema ih, trenutno ih nema. Svi napadi dronovima, uključujući usput rečeno također. Pa nisu svi napadi, ali dio napada dronovima također se odvija uz korištenje Starlinka. Barem na našoj teritoriji. Ukratko, mnogo je minusa. Kao što vidimo, i oni su značajni. Sada da vidimo koji će biti plusevi. Koji će biti plusevi? I ja sam zainteresovan. Pa, prije svega, možemo se suočiti s financijskim ograničenjima, čak do blokiranja SWIFT-a. Mislite da nije realno? Mislim da je sasvim realno, jer drugi razlog. Siguran sam da ćemo uskoro vidjeti kako će se u zapadnim medijima, prije svega u američkim, početi masovno pojavljivati antikorupcijske istrage. I one će dolaziti u talasima, ići će uzlaznom putanjom i one će
pogađati i okruženje predsjednika, a možda i samog predsjednika i cijeli njegov tim, i zapravo ta patriotska snaga će se naći pod velikim pritiskom i zapravo i njegovog tima. Udarom, jer će se ispostaviti da je ta snaga umiješana u razne vrste korupcijskih afera i sve će to biti s brojkama, s osjećajem, s razumijevanjem, s redom, ukratko, kako to znaju raditi. Amerikanac. Antikorupcijski novin. I kada sve to ukrene u američkim i europskim medijima, posljedica će biti financijska ograničenja, tačka 1, jer će Trump na kraju imati razlog da kaže, pa tamo su korumpirani, a zašto udovoljavati korumpiranima? Zato ćemo uvesti ta financijska ograničenja. U strogom scenariju čak do isključenja SWIFT-a, iako mislim da do toga neće doći. Ali ipak. Dakle, pojavit će se problemi, pojavit će se mnogo problema kod nas, našeg biznisa, naše države. A posljedica će biti još jedna tačka, tačka 3, koja je već spomenuta od strane Trumpa i dolazi od Muska i Venca. Optužba za diktaturu zbog nedostatka izbora i opet te. Ova treća tačka će biti direktno povezana s tačkom 1 i tačkom 2, koju sam upravo spomenuo. Shodno tome, to će formirati stav zašto Ukrajini ne treba samo ne pomagati, već i stvarati probleme, jer ako oni razviju diskurs da ovdje. Koruptivna diktatura, onda se zapravo postavlja pitanje pomoći Zapada, kome ćemo pomagati, i oni će početi vršiti pritisak na Europu u tom smislu. Zapravo, Vance je već u Minhenu rekao o tome da smo se udaljili od svojih vrijednosti, vi ste se udaljili od svojih vrijednosti, a u ovom slučaju će oni, Amerikanci, apelirati na te vrijednosti. Sada idemo dalje. Shodno tome, četvrta tačka. Ovaj pritisak na Europu će dovesti do toga da Evropljani počnu računati svoje gubitke, jer pred prijetnjama ozbiljnih sankcija i uopšte problema koji su im se sada pojavili u odnosima sa SAD, oni će naravno razmišljati o svom interesu, jer je Europa cinična, Europa bez zuba, Europa infantilna. Oni žele manje problema i žele što duže ostati u toj slatkoj ugodnosti, u tom slatkom stanju u kojem su bili posljednjih 7-0 vo 8-0 godina nakon. Tamo završio Drugi svjetski rat, zar ne? I zapravo, postavlja se pitanje koliko Europa zaista testira principijelnost koju sada tamo Macron pokušava pokazati i koliko će dalje podržavati Ukrajinu. Siguran sam da će ta principijelnost biti tradicionalno evropski polovična, neefikasna. I kao posljedica, Ukrajina će se suočiti s vrlo ozbiljnim izazovima, jer će odjednom shvatiti da evropska pomoć nije onakva kakvu su obećali, isto kao što je bilo s Amerikancima. Poslije 1922 godine. Shodno tome, dalje je Vulkan direktno povezan s tim što Trump i njegova administracija otvoreno podržavaju desničare, i to desničare, ultradesničare. Evropske, kao što je alternativa za Njemačku, kao i ovaj poznata Barbos u Rumuniji, Đorđescu, koji je skoro pobijedio na izborima, i sada su opet izbori u Rumuniji. Dakle, hajde da samo pogledamo naš perimetar Ukrajine. Šta imamo u trenutnom momentu? Dakle, u Mađarskoj i Slovačkoj nisu prijateljski režimi prema nama, s kojima smo se posvađali davno, a s istom tom Slovačkom smo se dodatno posvađali nedavno. Znači, zatim, izbori, kao što sam već rekao, u Rumuniji mogu završiti pobjedom proruskog kandidata sa svim posljedicama koje to nosi za nas. U Moldaviji su također parlamentarni izbori ove godine. Iako je Sandu pobijedila je s velikim naporom. Iako pobjedi proruska koalicija u Moldaviji, imat ćemo dodatne probleme, jer je Moldavija parlamentarna republika, a Sandu sama pa neće moći izdržati.
Zaštitu, pa recimo zaštitu interesa Ukrajine, ona ne treba da štiti interese Ukrajine, a neće moći voditi politiku koja je povoljna za Ukrajinu i koja ju je omogućavala da opstane tokom posljednje 3 godine od dana širokog ruskog napada. Tako da će nam u suštini ostati samo Poljska i znamo kakve ozbiljne probleme imamo s Poljskom u posljednje 2 godine, sa svim trgovinskim blokadama, historijskim pitanjima i tako dalje. Pogotovo što su u Poljskoj također, usput rečeno, predsjednički izbori, iako nemaju takav značaj kao parlamentarni, ali ipak ozbiljan dio vlasti u Poljskoj državi. I tamo je akutno ukrajinsko pitanje. Dakle, Poljska zavisi od sada, prije svega u smislu sigurnosti, jer Varšava savršeno razumije da Amerikanci osiguravaju njihovu sigurnost, osiguravaju u suštini njihovo suverenitet. Shodno tome, oni će se osluškivati prema poziciji sada, jer Trump može postaviti pitanje direktno. I Poljska kao ključni centar. Za dostavu oružja i municije ovdje, kao i strateških raznih roba za Ukrajinu, može također promijeniti svoju poziciju. Sve su to međusobno povezane stvari. Tako se slika ne iscrtava baš radosno. Dalje se postavlja pitanje šta će Rusija i sad raditi u vezi s Borovim putem, koji omogućava Ukrajini da preživi. Jer trenutno postoji sporazum s Turskom, sporazum koji je dogovoren s Rusijom o tome da se ne blokiraju ukrajinske luke toliko da bi i trgovina stala. I u toj trgovini učestvuju, između ostalog, i ruski brodovi koji prevoze teret u Ukrajinu. Možda to ne znate, ali evo, ja vam kažem. Dakle, očigledno je da i Putin i Trump su se dogovorili da odmah počnu vršiti pritisak na Tursku kako bi blokirali pomorski put koji je kritično važan za ukrajinski izvoz jer je 8.0 važan. Ukrajinskog izvoza, prije svega žitarica, izvozi se preko morskih luka. I svi smo vidjeli šta se desilo 2022 godine kada je stala pomorska logistika i Ukrajina je imala ogromne probleme, nije mogla izvesti desetine miliona tona poljoprivrednih proizvoda, a kapacitet kopnene logistike prema Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Mađarskoj nije dovoljan. Šta više, opet, dio ovih zemalja će učestvovati u trgovinskoj blokadi Ukrajine u tom slučaju. Dakle, ovako sam naslikao takvu sliku i mnogi će se zapitati, a da li je Trump sposoban tako djelovati? Pa kako, zašto ne bi bio sposoban tako djelovati? Tokom posljednjeg mjeseca on je zaista izuzetno vrlo odlučno pokazivao da je sposoban ići na najnetrivijalnije i donekle čak ludosti za mnoge korake, ali zapravo u trgovinskim ratovima i pritiscima je majstor i on razumije da se nalazi u pregovaračkoj poziciji sada, uključujući i s Ukrajinom, i voli povećavati uloge pregovore. Ovo će biti jednostavno ludo povećanje uloga, ono je u suštini već počelo. Dakle, svi koji su jučer pljeskali kako je Trump odlučan, kako je on moćan i nepokolebljiv u zaštiti interesa sada. Sada ćete vidjeti kako to funkcionira u odnosu na Ukrajinu. I ovdje je ključno pitanje, da li se isplati sukobljavati s Trumpom? Koja je alternativa? O alternativi ću reći kasnije, ali sam siguran da se naravno treba sukobljavati s Trumpom, jer on, kao iskusni pregovarač, kada naiđe na bilo kakav otpor, počinje polako spuštati svoju poziciju. I zato, naravno, možemo postići to doslovno izvući povoljne uvjete za sebe. Pobijediti bez uvreda, bez glupog patosa i tako dalje. Jer se može desiti, ako nastavimo u tom pravcu, da se odjednom ispostavi da jednostavno nemamo čime ratovati, da nakon 2 mjeseca zemlja ostane bez metaka, bez dronova, bez mnogo drugog. Da, jer ne zaboravljamo da se Kina može pridružiti svemu tome, pritisku na Ukrajinu.
Ako se Rusija i Putin dogovore, Rusija, Putin i Trump dogovore međusobno, šta ih sprečava da zatraže od Kine da izvrši pritisak na Ukrajinu? Da, Bože, dovoljno će biti samo Putin, Trumpu neće ni trebati da se obrati i Jinpingu da bi se to dogodilo. I naša zavisnost od Kine, podsjećam da mi vjerovatno oko 8,0% komponenti za dronove uvozimo iz Kine. To može u ovom slučaju postati kobno. Dakle, za nas je to apsolutno jasno i očigledno, to je očito. Izuzetno je važno ne naći se u okruženju frontova i ne ponoviti sudbinu UNRWA i direkcije. Političkih režima u Ukrajini od 1918 do 1920 godine, koji su ostali bez saveznika, bez podrške i na kraju su jednostavno kolabirali pod pritiskom boljševika. Vojske Bijele garde Denikina, koji je napredovao s jugoistoka. I, ukratko rečeno, izgubili su. Tada je Ukrajina izgubila svoju nezavisnost i nije je uspjela odbraniti. Ili Poljska, koja je 1939 godine ratovala na 2 fronta, faktički. Ratovala je tačno 3 sedmice. Ovdje se može reći da je Hitler, u trenutku kada je Sovjetski savez počeo ulaziti u Poljsku, već zapravo porazio poljsku vojsku. To je zaista tako, ali treba. Razumiješ da se Hitler nije dogovorio sa Staljinom, tog rata za Poljsku mogao bi biti potpuno drugačiji. Jer bi Hitler morao imati na umu mogućnost da bi Staljin mogao podržati Poljsku, polazeći iz nekog svog strateškog interesa. A Zapad, u liku Francuske i Velike Britanije, mogao je udariti sa zapada. Zato, u suštini, Ukrajini je važno da ne ponovi sudbinu Poljske iz 39 godine. Podsjetit ću da sam od ljeta 22 godine do kraja ljeta 23 godine govorio, ne samo ja, Leša Aristović je govorio, pa govorili su recimo tako neki ljudi da će za nas sreća biti korejski. Scenarij s djelomičnim ulaskom u NATO prema formuli Rasmussena i zapravo to je. Maksimum pozitivnog, recimo tako, to je maksimalno mogući pozitivni scenarij koji je bio u tom trenutku. Dakle, danas, u februaru 25 godine, za nas će sreća biti finski scenarij. Samo ne finski scenarij, već integritet Finske i to mu je uspjelo. I u narednim decenijama Finska je polako osvajala svoju subjektivnost, što je na kraju dovelo do njenog ulaska u NATO. Dakle, takav scenarij za nas još uvijek može biti dobar, dragi moji, dobar, na tome jednostavno insistiram. Dakle, iz toga proizlazi pitanje. A šta Ukrajina stvarno može raditi? Šta kako bi trebala organizovati pregovore sa Sadpom da bi zaštitila svoje interese? Odgovor će biti ovakav. Ukrajina stvarno može dobro odigrati u ovoj situaciji, uprkos tome što je teška za nju. Treba samo apelirati na interese i matematiku, jer Trump razumije jezik matematike, razumije jezik računovodstva, razumije jezik novca. I treba prevesti taj razgovor upravo u tu ravan. Pogotovo što su tamo spomenuli te iznose od 5,00 milijardi. To ne znači da Ukrajina doslovno treba dati tih 5,00 milijardi. To znači perspektivu okvira dogovora u kojoj bi se mogli uvući Amerikanci, što bi moglo uključivati različite aspekte i detalje koji su važni za sve strane uključene u proces. I Amerikanci će štititi one s kojima su povezani veliki ekonomski interesi. I kada Trump govori o 5,00 milijardi, to je upravo u vezi s označavanjem interesa za ekonomiju u tom iznosu. To jest može biti manja, može biti veća, ali on je pokazao postojanje interesa. To je već vrlo dobro. Dakle, kako Ukrajina može iskoristiti ovu situaciju? Vrlo jednostavno, jer imamo resurse i aktive kojima možemo privući pažnju. Prvo, GIDS,
Pogotovo što se već pojavila informacija da Amerikanci pod Trumpom planiraju igrati gasnu igru s Europom. Znamo da se zavisnost Europe od sad značajno povećala, dok je zavisnost od Europe oslabila. U ovoj situaciji je jasno da bi Rusi željeli da se vrate na premium tržište Europske unije, a Amerikanci bi željeli da ih u tome spriječe. Ili ako ih puste, onda na način da izvuku maksimalnu korist iz toga. Dakle, u štampi se već pojavila informacija da će Amerikanci nuditi Rusima, Evropljanima, svoje usluge kao posrednika kada njihova kompanija ulazi, na primjer, u sjeverne tokove i zapravo određuje maržu koju Rusija zarađuje na europskom tržištu. Evropska ekonomija, prije svega Njemačka, zarađuje na jeftinim ruskim sirovinama i na taj način Amerikanci imaju mogućnost regulisati ključne procese. U evropskoj ekonomiji i ruskoj ekonomiji, usput, jer će upravo od njihovih pozicija zavisiti kolika će biti marža i kod jednih i kod drugih. Koji će biti konkurentske prednosti energetskih resursa koje Amerika isporučuje u obliku tečnog gasa, recimo na evropsko tržište. Ili njeni partneri kao što su recimo Katar ili Saudijska Arabija. Ukratko rečeno, ova šema može biti korištena i za ukrajinski GIC, jer i Putin je predlagao takvu opciju samo bez Amerikanaca. Sjećate se kada je bila pokušaj stvaranja konzorcijuma za gasni transport s Europom još 2005. godine. I tada je taj pokušaj propao. Juščenko je tada odbio. Evo sada se pojavljuje nova uvodna, a Amerikanci će tako kontrolisati. Kontrolisat će važan pravac i vezati svakog za sebe neophodno. Druga komponenta. Po istoj šemi može se napraviti amonijak. Tema o amonijaku, ona je također vrlo važna, jer se koristi za đubriva i razne hemikalije. Ukratko, to su milijardni tokovi i u principu se može uključiti Amerikance u to. Posao. I oni bi opet pojačali svoje prisustvo i interes za Ukrajinu. Zatim nafta, gas. Ovdje je sve jasno, treba samo pustiti Amerikance u eksploataciju. I sve te naše ukrgastopće i ostale državne strukture koje neefikasno buše, neefikasno uopšte razvijaju ovaj pravac. Oni će ustupiti mjesto modernim kompanijama, a to će dodatno eliminisati korupciju koja se formirala oko naftogaza. Shodno tome, ovdje treba brzo djelovati, dati dozvolu. Na duži period odrediti koji procenat profita će Amerikanci davati nama. Ali to je sasvim realno i to će također stvoriti dugoročni interes, pogotovo što još uvijek ima. Neistraženi šelf u Crnom moru gdje ima mnogo gasa i to znamo. Vidimo kako Rumunija, Turska, Burjatija, Crno more, sve ide tako dobro. Shodno tome, jedan klaster, četvrti je uran i njegova prerada. Trenutno, polovinu nuklearnog goriva sad dobija iz Rusije i to određuje njihovu zavisnost. I usput, ta zavisnost utiče između ostalog na pregovarački proces. Ne možeš tek tako poslati Rusiju do vraga koja može prekinuti isporuke nuklearnog goriva za tebe kada ti 2.0 energetike dolazi iz nuklearnih elektrana, a na istočnom pravcu nuklearne elektrane daju skoro polovinu električne energije, odnosno 4.0. I zamislite, kada Rusija prekine isporuke tog goriva, to je jednostavno kolaps za Amerikance. Zato su naravno zainteresovani da smanje prije svega takvu ovisnost. I Ukrajina može pomoći u tome, jer imamo urana za 3.000 godina eksploatacije. I shodno tome, ako ih pustimo u eksploataciju, privatizujemo isti taj nesretni Vostok ili uvedemo neku koncesiju, pa ukratko u ovom ili onom obliku. Koncesije ili će partneri početi raditi, iako mislim da je isplativije ući u Vostok. I na taj način stvoriti preradu urana ovdje u Ukrajini, da i u suštini ćemo riješiti svoje probleme pomoći.
Amerikancima da riješe svoje probleme i to je tema za desetljeća. Za desetljeća i stotine milijardi dolara. Zato treba ući u ovu temu. Na kraju Titan. 5 tačka je detaljno razmatrana u emisiji s Jegorom Perelginom, to je također vrlo ozbiljan. Pravac u Ukrajini. Ukrajina ima ozbiljne pozicije ovdje i zapravo titanska. Industrija je kritično važna za Amerikance i oni su trenutno opet ovisni o onome što im se isporučuje iz Rusije, stoga se i ovdje rješava ovo pitanje. Konačno. Vojno-industrijski. Europa i sad zahtijevaju povećanje troškova do 5. Iako Europa to poveže s utvrđenim brojem dronova, granata, raketa i tako. Dalje, Ukrajina može isporučiti raznovrsnu nomenklaturu proizvoda, a sad će morati uključiti naše kompanije kao dioničare kako bi mogle zarađivati po istoj šemi koju sam naveo s Gctom, Samijakpom i tako dalje. To jest, ako Europa bude htjela, krenut će, ona će biti podložna pritisku sada. Ako Europa bude htjela, kada bude htjela povećati do 5 bruto domaćeg proizvoda, BIP, na primjer, troškove bruto domaćeg proizvoda na sigurnost, tada mora postaviti to, zabilježiti u U ovom pitanju smo postigli ozbiljne visine, što znači da smo kroz naporan rad i posvećenost uspjeli ostvariti izvanredne rezultate. Naša predanost i trud doveli su nas do novih visina, omogućujući nam da postignemo ciljeve koje smo postavili. Ovaj uspjeh je rezultat timskog rada i neprekidnog zalaganja. Shodno tome, ako Ukrajina nudi takav dogovor Evropljanima, a njima će to biti korisno, jer će moći uštedjeti u apsolutnim iznosima u novcu, ali pritom postići one pokazatelje koji će biti navedeni u ugovoru s Amerikancima kvantitativno, onda će im to jednostavno biti korisno. I Amerikance je potrebno uključiti u tom pravcu kako bi imali interes. I na kraju, agrarni sektor. Amerikanci su već prisutni. Ovdje je potrebno samo osigurati stabilnost i jasnoću pravila igre i sve će biti u redu, a na kraju je potrebno započeti pregovarački proces uz pomoć Oksane Markarove, našeg ambasadora Ukrajine u Sadvu, jer ona izaziva samo žgaravicu kod Trumpa i njegovog tima, ona je apsolutno neefikasna, ona apsolutno nije u milosti sada u Bijeloj kući i uopšte bilo koje strukture američke vlade, pa je apsolutno nejasno zašto Zelenski nastavlja ga i dalje zadržava kao ambasadora. Potrebna je drugačija komunikacija, potreban je dobar iskusni komunikator koji bi mogao uspostaviti normalan proces komunikacije s Vašingtonom, koristeći formalni status ambasadora Ukrajine u Sadvu. Eto, zapravo, takav plan djelovanja i on je sasvim realističan i potrebno je samo zasukati rukave, početi sve to provoditi i sve će biti u redu. Situacija nije bezizlazna, možemo osigurati sebi sjajnu budućnost za Ukrajinu, tim više što je ona to zaslužio sve zagrljaje poljupce s Bogom.